Ullakuyukuna pastor evangélico tan imanaron con balearon con dispararon con injismami maitaq kay pachakute sayapi kay limayaqtapi kay pastor evangélico Edgar Santa María wasimpis kakushasqa karan wasimpi taqti akushasqa kara kay domingo p'unchay chay p'unchay hinaspas kinsa runakuna chayarunku wasinta tapuykunku yaw qanchu pastor kanki noqaykun policía kayku nispa chaka pastor kapayqa iñiya policía manta p'achasqa ima runa hamuqtinpis qampis iñiwaqya hinaspa niwaqayku ikamay wasita niwaqlaq chakiriki ichaqa kay pastor kaypi kachaspa imata kay kinsantin policía manta p'achasqa runakuna disparayta qallarisqaku kay runata hinaspa wawachan 7 años niyuq kasqa qhari wawachan chaypa ñawpaqinpi wañurachinku chaymanta kay joyanta señora esposanta ninku wakinqa paytaqa dispararallankuta ichaqa paymi ancha k'irisqa kashan hospitalpi kawsayta munapakusha kawsayta munapakusha pay entonces wawqiypanay kunan p'unchawkuna pero suyunchispi manan nishuta runapi iñiwaqñachu imata nishani mana nishuta runapi confiakuwaqñachu ya no puedes creer en las personas porque realmente no sabemos qué intenciones tenemos o tienen las personas en el mundo. Chaymo wawqiypanayki ullakuykuna yacharankichu manachu mana yacharanki chay qillqarimayku imapas ullakuyniki kashan imamanta yachayta munanki chaypis qillqarimayku nuqayku Jesusimichápi qankuna allinta wanchanakispa yuyaychanakispa mas t'arimusaqku mirachisaqku lluq runakuna chaymi wawqiypanay kay willakuykuna nuqawanqa tupakunanchis kama